angazi ke mbukela ukuthi kulingitheni ukuthi ke inkomo ke mbukela ingahlatshwa abayo ke izama kuhle angazi ke mbuke noma ke basafuna ke ukubika yini kuqala abayo ke izama kuhle lizosuka ke mbukela ibhola ke ngapha kwesipheke lapha ibhola jersey number 80 owaso isifiso sethu ephakamisa ithumela phambili nakho-ke lapha jersey number 11 abasuke lapha isifiso sethu nasi isifiso sethu ke futhi madoda jersey number 11 wenza njani uhlulile nalithuba madoda nalithuba Kalakatha na lempahla isifiso sethu yahlala TV.